King George, a whole me. Wouldn't say me album lunch. Me bushing me and no woman album lunch. I say. Me metiri ba mama ya. Ah no dear. Sebe no wa fafuro. Nti ontimi mama program ase. Me bushing ni. Ah no woman me album lunch ase. Me wa famo de no mo akra. Nti bibi ntimi mo mama. But me come me immediate family. And I'm saying this on record. Me mama fiasa fo ape. And me busu ani ano wo me album launchers. So some of us when we talk ya ni nim de enka. Eju say o tell me say Mr. music career na se no. Enya me ni nkrofo bi na hyase. How enti you invite nkrofo bi say wo mo na album launcher na. But wo dey send me yi wo mo ho ano. There are people around you who act as lovers, but they are all enemies. They are secret haters. They don't want your upliftment. They don't want you to progress in life. But omayo mo say omo ya agima e wo brabom. Ene me hinta sem ne masem na me ka kire o me sem me ejana so album launch na launch ye no. Oh, to the glory of God. I saw that is running from a dumb. But me busu ani nya no wo fidie mu ho ye ma me pe die kasa yinim de eka mama ka se menchira ho every time be a sancro for number 3 they smile in your face but gossip behind your back. Say secret haters no ho wo ho ani ma ene nsamra na e wo wiase nyina da obebo was straight over nim nanso ti wo konkonsa wo wati eno na achemfo ngoma ti 90 munchi animu asenchine hu animu a o straight se nchine hwe de me say na achire no ayewisa they smile in your face but gossip behind your back eno no ai and the lumba say ya no sere kwa enti wo sisei de bia won namwa konkonsa bia be fo abrabo hu bia no efiri no wo so taw wadanfo a wo gini dipa no de bia obi bokokodi hu konkonsa bia asem no be tua secret in be pie bia no no watachire ndi wo hu se we secret hater. Where do you need a prophet to tell you? Anytime be wrong information, bad information, u secret be kwa bonten, ade bi edi gu ani mas be kwa bonten bia no. Na ye won wadanfo a won ne konnakra na. Na nyo popo chichi ne be free nsuase aba kaso wodan chemawu. Na sabia buru sabia nyado, enya wakonya wote so, ne be nso ayi from abone. Era wo entertain sani pa we. How to spot a secret hater? They celebrate your failures more than your wins. Obani, unkugu die no ho. Sakwa nani ti unkugu ho. Echense ubenya nkunimdie. U secret hater no. Aso krokro ase ne woboa. Ompese ube cheno. It is a wunya mania na mi je anopai mi bie wani hweye wo akwa ye friend secret hater ho obi o tan wo gogom ni ho papa ni ho nti ye very careful e wo mo ho kofi ni buza wasem ofa wo de me ba o say they always find a way to downplay your achievements. Adibia wa ye kura mpo a senka wa achieve you know senka was ye kwaji ye na was ready say enya was papa biasa. They would downplay your achievement. Hey, adibia eyin kunimdi ade adibia ye nkan kwade bia ebeba wo abrabom bia no ohunu say nye papa enye authentic. Hey, ka kura wo wata wo tim kura no o say nye just a jumadi kura wo di no kura no ohunu say wo de is not up to standard.
That is a secret hater. Who will be nam? Untimi appreciate what da. Just a would be a job and be your papa on any so. Who is out our and these people, they always seem happy when you are struggling. Say, oh, brown, oh, brown cross, uncle for no. Omani G, and you are here, Brimuno, a honor or the sign, captain, simple, no, the Baba support too. Or bois, Neniati. Now, I had name Huno. Now, we know. Me we am de be si ha ya sa ha no na emi hu no na we de ben pa or say they seem distant when you are doing well ebron be hu sankofo be hu say ani me koye ma ope no masa wo ma hu hu wa akwan bi mo we frɛ no wode ma fa ha oboa no you secret hater enti ohunu sɛ de onkanko any unpeja no esi ekoso sano a ontimi nyina nimu enti wo meo enti nipa no ne hyase pa ho but upeja duru baabi no tasa wo frɛ no kora wo ma wo woni nyina na behind dan wo kumase ana wo de nyame ye wadom timi nya asase si dan on se da wo si ufie o ma ho biem woni nyina na esu adwuma ana nyame ye wadom wunya container bi share wo de ase efiri bra wo de na wo ye no pagya kakra no also wo friend kra so me ho adwuma ma wo ma o wo distance yourself because san wo ye secret hater and no probably the beer when how to spot a secret hater and you know when you come for niche now and I would also and sadie we and madam for no me nim de ma ye no na me friend na won fa na sister kura na oba me fie bedidi o and na maami wo you secret hater what tan wo kokom jane life man hwe ye wadam fo no sisi a wo hwe ya ka bi kura down na ntam a you don't know the reason why woni wa ya ka and what try your best senka woni ne ntam be ye kama why ye de obetimi biada wo so no ntam ye fine maami enyo no nko na woni ne fadamfo be ye yo jane life man no na wo ye secret hater won kan kono won pe wo be distance ne sound fa free wo ahoye bi woni mu eja bi woni mu wa bra wo hu se wo ko wanim me say last one they act like friends but they don't care ada obe hian pa no sada no be disappoint you enti you very careful e wo nipa your friend say secret hater what town wo kokomba unim adintina adamfo a wo ne nam no anytime bia obe hian mu bia no ontimi mwa wo but you say oni bio na woni me kwa me fa so ma me madam for ntam te ye opon sadi na sie nyina me ntam ante o na oyenipa onya problem bia ofre me o kofi me sure me have 200 cedis na me hopo so there was a day na me wo mampon am friend say ke me ho atre me pa me hia ska bi dia mamma me enso na me boa eti me se wa me hia be 200 series dia ya de se na madam no be sende 200 series na unim ofro so a no no udi nkoma a oh na me koye aduna we kra ska we o se ya na ne we fi ne ho se me busa na sa de no a so I sat down and told myself say this is not a friend and I'll be very careful of the secret hater. Okay, you will be where can uncle, then can you crowd with free sa secret hater for no before my car uncle for. Enka consul kura me tie ni mu no ono na pese wo tena ni mu enti wo TV ni so kura ate no ye obi wo ha me on pema semunti TV ya me ti so won hwe me da because who say it's an upliftment
and he doesn't want my success. Open his own shamia, obi hemi. So we need to obi timitum. On pemasem obi pemasem. Me do fo a wo hwe me anopai wo ho. Adamfo bia aye ne ho style bi ma unya ye anka no ntembe ye fine. Why ye do betim bia me ba cho se on pe wasem a obi pe wasem. So no unya adamfo bi mu a mo fa nche me. Wo so no unya adamfo bi mu a obi pe wadamfo wate. So obi hia wa wo so hia no. Je say de wiase na duru no because obi woni a poison obi. Eye sadie we ya wo. Obi na obi abraba e basa. Contract killing. Ene wu abi mu nyina bebre eye namfo na eku mo. O enview what town na ni brew. Ye onkrofo bi mu so ho asa secret agents ni bi ho a. Na nkomo pese de bia no wo na wo didi firi o mo nsem. Ebetuma ye wunua. Ebetumi aye wunua wo maame ba wo papa ba. Or you secret hater or person no kwan and can say bra and I will decide say you will change the narrative on pewasa moda or person ka busuano no kwan na ye da no or you secret hater you very careful what no when you penny bi wa kono no or person wono kwan nka abusuani hia bibia ye kokko bone punumu ana sese nyame ya won so adom a se abusuani pa hia bibia ye ti bo hu kofi abije pun se bra me pacho me hia 1000 dia ya de me hia 2000 nyame nti wutimi ye you are a secret enemy ema obi e wo fie no mu sport to sani pa no sport no no obel won bi no wa ya ka odwene ho a won te ase eye no a anopai enkomo kakra me de bre wo no me be bie wani wo kwan a wo be fa so ehunu nipa wo town kokoa mu ene ma kakra me bobo so me ye sure se etwamfoni ekyerɛw mama wo tutu amram sima ba mienu na mimbie enhoma no because yahwefo no will be kapa how to spot the secret hater awo brem kakra ma me na ofanso mram me yenko enhoma no so birthday boy mama 2 weeks ago me catch I was say say aboa kramai di wachi na osan a unsa wasan yeah because wo ko bra me kramai edi mechi no osan me hu se ampa tedi wasan wo ko okọ ba nipa di wachi na minister wasan free wachi a unhu da da bia ono na ekọ da bia ono na eba na the most painful part ni say wo how no amane e bi no na wasan ekọ na wakochire chirem a chire nipa no wo kocheche mu chire na wo fiti wo free wa sa nipa na wo fi se we die won na betimi asolve me problem mama me kende ojo won na susu eja o susu ja egu unsem won na de ayi wode ntirigum mane yede unim wono na ofa no plan bia obefa bia na asem wasem bia obeka no kokoa mu bia na asem no da abonten wode wani ebu nipa foforo ade kranti na nipa aten na menko ade nipa mpem asem sa nipa na wo fi se opa wasem no wono na ayes ade na around you wono na ekeka ho nsem wona create time ama wo abrabo nipa na wo fi se asumesi na obenten de wona pem asem menka me ha wo kire no sa nipa no ana ama nipa nyina tan wo ti se de wo kan wono won hwe ye wa ha wo na wo sanam na oyi ekiri wo mo betena okwere na omka wo betena okwere nya asasem be na omka wo betena no kasa na okọ de eyi ese obi fie na yi obi fie ye yensem e ka wo ha no emani pa akoma to mo yem amani pa nya odosunku bi amayen but obi ba be encourage you say abi jejiro hu wono na be sa akoki kansam a eja wo wati wono na be bu ni panyina dom wo hu secret hater no uni wa o ka wati asem ya etibiase de se wo be hu se ni pattern no minister se wo ben na no wa se wo ne menyina awie
se wo ben na nenye nyame a na wo se wani da so nyina nipa da se ni bedi wati na watu ase amena sei na wonam so ba wonim se asase na wonam so no ye tutu ase nyina o di woni wo kwana na watutu amena woduru ha na wode ade ase ho wositia so no atia wo ko wanim kakra na wasade ade ase ho wasitia so no atia wo ko kakra na wasade ade ase o minister wasitia so no atia ebedu time office baby a wagigi wo koduru die edu time onkuni die meba no abena na watu no be yi ade na mo wura mene no je okonko so akogya osubura ni o enu sa time no na bibia yi late na misire nyame se wona wodi ye tia won pay asem ye wona odi ye tia wotan no wona wasiri kire ye won mu na wo etiri mu no enkanyame hu ye mobo na wo ma ye hunumu kakra na ye hu se enipa we die asumesi we die ompa wasem me miti wi ase no me ke George me miti me pretend the minister me ma won chan me ma won chan me ma won chan minister me mpawasema ya fe number is so and me pretend you yeah se miti we pa na se me si minister me boafu na no pe ma ba na me hu na me se masere oboa and obi ka jam se to be nice kaka what is pretend me nim sa me se me sense we ti aba hu se yes a wotutu a wasan ana yanu muso a yesu ye din krofo atia yayi ye hu se ye po masema ye po ase ne nyai na wi ase wote won sa ba akohwe onu aso enan na aka ni nyina e hwew so Mate buru awotutu ana wote asem no metu se awotutu ani abrasem amini say yo ba bi o ki bi wo ho yo fa kumapa fa wodro yes fa hunumu net pe obi asem wo de wo piripo obi nkoso yeah wo obi okura minister won kasa no wo nye ne hye wo ya ade a wo betimi de wani ahye ne sa nipa no nka bibia ba wo mu no yeah ubom paye ma no umunu wo wisi se nyame ade ani paye ensini ye ebi a won fa wano kan se won krofo bi o mo paye asem o distance o mo mben yen ba de bi o mo bom paye esire paye yi paye papa maye yeah eni pa bi o won fa wano kan ba wo pen asem nice one twina wo ni tiri mu no adwemboni bi anya me be mo nyina mo e kan se o mo konko ebe bo mo konko mo so Azuka yes minister omo konko what the person me can say no ke dey say e bo mo konko mo so omo konko mo so be bo mo konko minister mama of amre mu na we no me so be the mia me tena show we so ya na me pese me kam ya me ho asem kire o it's better so be nya ho mia masem me o ansana obeye made pa makase madwa no edin na se nyame anya wadom na mitime penti black nso de ne no ano no me so me do efe pa minister me do efe na me tan so tan etini me pesa me do ho asem be hye mitiri munti no wo ye made na mpesa oyi me ho asem firi me mu me hu se obi a minimo da me pesa me dwendwon ho me pesa obeka nti me hu se nipa we kura me nhia ne da se me nwene ho me nkodi ho nkomo me nye ohwe obi pema hu me pa onko tachimai na onko your friend say education office account section honomo machiba Roberta edujemfi oho omunko busa me ho asem e wona honomo obeka cho say kofi die so you we die we yibadi because I will give you more than room to operate me boom for simple hey the odi be bia na mesre sa na da me ka kire wo se me no wawie no na se wa mama me say wa dane me nipa no no wo de ma to form titia me so ache no afum eno no gise nyame bam cause e hu hwie nye overbrem ne nkomo no me hu se nkomo no ye wo de how to spot a secret hater no obi a chiro ne ka achi as if but not
Nani ya na meti as you. As if but not. But not. Mr. Okoya, Sanko for no befa so obetima sport to woman no. And where is this how? Now na coffee is our topic. In fact, o kasa nyina o ya hadwen. I do baby I say o we say nipa no ni wo. Etina no beto to bomb me no. Wo. Asemo a chese ya pa o me life mu. Na make kan ho asem. Na o kikan yo. Even trip we kra me ko buy kra bi sign go see here. Intimately export to guy no. Enzo me ne ti say. Oba family mu a. Oko adwuma mu a ebi wom. Oko asafo mu a sankrofo no wo ho. Na de mpesa mechanize. Watwe adwen asi. Saa nema we se nim nyina so ya. Ye di hu yaw agyae. Aye na ye de candisre no. Enye easy sa. Hwe onua ho hwe me. Atiefo enye easy. Minim so bi di yaw pa. Obi wa mani hu pa. Nipa bebre etuafre ne ho. Nanso afa na wutimi hu se saa no man ya wo tuafre mi hu. Saa no man ya o tuafre mi hu. Na we ye asen, we ye asrewa, we ye buburo, we ye sei. Wo mutuko wi a ansa na watimi identify on say. Saa no man we say o dra me nchen sei na nisu ne ne ba ntie hwe. Yeah. Ya beka ma abesisu se enipa nye se o identify sankrofo no ebi wo wangasa ufie ho wo bisuam adwumam asafo mu me ya na asafo de kra na ya na me ya uko Yesu nchen no na uni obi ani hawo at the moment ya nkwaje nti uko Yesu nchen no wo nkwaje kra ha obi agi Yesu aboso se o ma wo mesum no bi na sankrofo no o ma wo mesum no bi no Yesu Mary oyewabusu apani ana Joseph ono owo o papa sankrofo no me say dim pa se ye de odoka tani esi animu uhuna animu asenchine no obey apply no first. That's right. Netiko visa no eni edue offer so what times o ai eni masanchene eni etiko visa yes eno wa chimfo ngoma eno achimo nyasifo ba no emu dewo na yekofo ngoma nso ewum nice enti sangro me uti onyina wo kanyina misi mi su o mi mu mi su pa o mi mu because my bread hey be 5 years ago na minuanum mienu ya funkro a week we wuye na we wuye ba ko be wuda mi nsa so okumase a na me mpese mekọ ho he sankrofo no se wo timi export wo mo no wa hwe ya onyi ni da se ona oye sa de no wani maso da ko sise odi panie no ba wo ye di odokata ne ma horo be ye jini padi dodo me na me nyini pa ni sa o mi anga sa me nyimi hundi na ma beji wadi o ye nimlos won be o pa na o kawa o de sire ne kawo o be kawa o de sire nti wonyi ni da ye kawo nyini na so ana mo huriye wo mo me say o de sire ne be kawo enti nokrani the medicine say hwewati ye okay hwe benkum ni nifa ye nice one enti nyame asem o kan say obi biara o de ne ho tu nipa so no ono nso ye nyankopon tamfo obetimi ayi nyame tamfo o say no me kura kan de ne ho tu nipa so no de honam ye na basa hey kofi faso my dear so nyankopon hira o pa enen komo amedi ye ne say how to spot a secret hater me bobo ne ma bi so kakra
na me sure say crofo ofie person mo join me wa homa no so 0551931931 0548931931 enkomo aye di ebi ato wo adwenkyere bi wo nkato so bi asema ye kan de wasempa ne aboso no bra homa no so na ye ni nkomo 0551931931 0548931931 meseme me album launch ase na me ma me pe ene me abusuani anu wo ho no mo ai enso ye wonkrofo bi a me di invitation card me send to car ko mo ho ko invite wo mo o me abusuani o wa ma o wi no sa tiachire kansam wa soma ana sa ni pa we me ware na ma frɛ no wa mai bone ni de ke be ya friend zawa hu okay hello yes I'm but udini baby a okasa free I mean only oja kunya ena kwa kutiboni but mini abeni ena kwa kutiboni onyame akwa na bibia boko de abode roma but on the one no pay ani no question ta na okan kasi yese abobi kawa yesu ntuma bi fi de do down pan ka o ben pan ben de do di o me o de onya ka no bono ani di se ni to bi ben wa ti dia je ni pan ni yeah ibi ke bon chenso ni pan no menoti abi yemin kasa encourage with the manisi no bi aba so nyamisha opi onyame akwa hello good morning pacho dini baby a okasa free kebe le ko fo be de dani asafi ku su dani aba bisa ko fo mami ntie wa no pay oye nyamana mo so kasa se online na ese entama o kama no pay ya tome am memo sisi a adinti amama ku cells 2-3 days what could cells 2-3 days yes my cells 2 weeks 3 days 2 weeks 3 days yes 2 weeks 3 days all man can so district calls let me see when they got into the calls into nothing could like so that the two of them and new programs are made ama eja papa ama pay dem itu usia na mkwano ehia binti ni isu nita wona obende no beje di take an automatically so it automatically ti di bono project no elia and then pipi na wa ko to ha na manu ti na ko na so kama ni mo kan se bitu na isu di different more because the meaning is more than more sorry no na papa a o nje ka sindi o be ko asori to ba ko nya tanfo papa men ka se abosunsun ye ana se ye men ka se ko ya na se ye enne o mo ya konfo claro they will never do what Christians are doing yeah you cannot make it me don't attitude my papa to the industry na men kan ho pa me ya me ya personal number an wa bo wa tin pa I made the production line be better so yeah no afa bomodin aframe me pese me no di nkomo why bomodin aframe o de se wo WhatsApp kra na me the production line to so yeah audio bra me se wo na wo frame free man kan no wo so de na me ma sai ka tent na bi me de we na after why okay bomodin aframe na ye di nkomo why hello but o dini baby a okasa free ye ja o me mo show TV so yo na ho to na kan ya na tete oni pa ni hello me ton kakasa to na kan ya so oni pa ni eni pa ma pa na
say no na no to my brother. So na o terminate is ni tamuso. Ah, nessa first no de na unya hunu se nipa hu ohu ho. Yo, o na ni ye. But o ka say na ma kilo modi. No say obi mu bi afi, obi o bi a. Wow. Ya so fi ni tayi. E fi ni tayi pa. Mo. No fi ni tayi. Oni pa hu. Right. Hello, udini baby akasa free. Minister, we SK Bolas Obuasi Coffee Chrome Nyame Anahine Nyame Nehine Nawagana we do my friend me generation me from and sanka and this go papa. I let out to my mother be able to direct credit. You know what Bolas I would trust Bolas Midway pastor, midway Libya, Etapa. Bolas, I also want know why. On a body dimension, topic of Yamaya. One day, thank you for the well. This is the young man. I can say, thank you for the other two, who could be able to. I had to be on the 30 year available for what they mean, and I know myself with you. But you know myself with you. One young you know to someone, one you or to someone. Obako baby a woni enna yemi ni nawo enye de oni yeko ene de oni ebe na mo ko yi owo onu ko onu ba pa so ye ya ene ya owo onu ko onu ba wo ye fika ene ya ya mi ni na ho ni an twe enwo afi sa ko ko yi ho a wi be ka ze be flo ene ye ye e so lan ko fo na ye no mo ko no o mu na ye o ma ye mu so ko oh bola se fracture hello hello did you have your free hello hey what just so hello but did baby our cancer free hello Azuka you free so near far hello yes sir but you didn't baby our cancer free so na one but you did the same hello but you to me ka yes sir Nana why you hey, enkransa run about no so pe. So open tade papa e ho na obenya bi. It is one. Number 1. Na minister na kumbi. Just all catch me. Le tese Sompa ashefo le chicho en chef no be kan sota. Okay. That secret agents na ye kan wa for be Africa. That secretary to the limit idea, no can I also into the batches after a ball. Yanni for you. Minister Monica is any double. I would have the new could be other secretary agents, the secretary. Official secretary. This year, let us be our many secretary. We are. And my name is a move by PB. Naya, your friend here. You're a perfect beat. Mama, we are a time. That's simple. I don't want it. And you may say, we will cut them a garden system. So, this secretary, I don't know, I'm an officer. Nice one. No. Mr. Biamikasem is not all your fans, not all your followers are your fans, and not all your fans are your followers. No, we will do a Chibia na pewasem. Obi o di wachi aba behwe. Wahwe ase. Obepe ho information akoka. Obi di wachi ehwe se ada obeto form no. When you be a can, Obi so cry about orchestrate your downfall. No, did you do it? You're very careful.
You're very, very careful. But you didn't baby I can free. Sompa FM. Hello. But you hello. Hello. What first of? I really have some car. Yeah, we are the secret agency. Well, no more here. Hello. Yes, sir. We have a few taxi driver. I am not going to pay. I was in the pay. Oh, Minister, baby, now I'm a baby. Minister, let me say, and I found out that you have to put that like that. So, baby, the fire. Minister, also frame your baby the fire. There will be phones here, and son, Obi and family call. David, okay. Number Bayan Pacho. Oh, no man will be for us there. If you Eddie one stone here, because me phone there. Family call. If you come and open with my family call, on the Sunia. I was going to you. No, Minister. My father from Ghana program government. Mate. That's a question of what we call it. I remember phone there. Obi from a call. 2-0. Hello. If you didn't watch it, do not answer to you. Cranny among come away. Okay, we didn't baby our cassette. Okay, ma'am, I'm into you. I think Hello. Interview. 1. Deck 1. Okay. Hello, Abija, good morning. Good morning, Desmond. Let's say. Apomu Brapen, now so. A radiator me hoya. The child what you food now. Nice one. Abija, and I do all my any abuse. Sir? What can I say? You know, football, and you be a food. Now, small camp, they do till number bombra. More. Maxim he. Oh, no, maybe. There was so pretty at the BSC. Is it a question on the first service? No, I don't know. Why you say they are here? Aye. Medinyami. Good morning, but you didn't baby our casa free. Nice. Nyami Shelpa. Mammy Fafre for Baby and Vinca. The doctor said that what can I say? And the secret of life on a Yasam Gato. Hello. Hello. But you did baby our casa free. Yeah, good morning, sir. Mr. Nice one. Open my meet you.
that was a major family. Amen. Mama, many I get papa. Wow. Because if you have a movie, and that's a more crying. And this in the crime, this is what you do, and crime may be no crime in any and kappa. Oh. So I'm a person who's there, when the Messi has been with me. And now many I get a woman to that part of the crowd. I'm on the message. Nyamisha. I'm not the WhatsApp line, I'm on Yakata. Mate, yeah, the production line. No. I'm on the guy. I'm the Actually, come to another time. We say we promise to meet her. 100, we 100 years ago, and yes, free. To the master. Yeah, I'm not WhatsApp like that. Mama fa me last caller. Nene engono said yes am the media gram via doctor said do time. Hello. Hello, Pastor. Good morning. Good morning, Midofo Beni. Pastor Samuel Becky, mami tira no pay. Pastor, I'm okay. They want to master me to find out my mission. So, every single one of my mission, 9 months, 9 years. Dr. Bushema Fire, you from me, no, we do not have a for. Over the once and the book. I'm on my own, we no more try. Oh, yes, that can be broken over the so we can wash some of the book. And the baby, the mission. Just a little if you understand what this is, I don't know why. But when you know what to do, Papa, you then look at you and you phone, you know, Mommy, Jaisu. Hello. Hello. Becky, Jaisu, what? Gina phone also, mommy. Gina phone also. Gina phone also, mommy. Hey. Rana mafo. Mami na den na me be wie adwumadi o me muja adum sa. Mami me fa o number na ye be frɛ o ne na wakasa wate. Aha, me the production line be beto so. Ye audio bra me say wo na wo frɛ me na wo ye last caller no. Me pese me na okasa. Aha. Karen from Sompa production line ento so mami. Enne me nya ahoho atwotwo wuro bi wo fia ha. Hey. Is it boga for no? Almost trust me how. Right, I was here. Production line that's on. Say BB how. Mr. Time we on phone any cramming. O frame I mean to me fa. Enti ye audio breme e WhatsApp. E bobe 4 o'clock. E wia. And the frame I meet me no wakasa. Ya na me pese obi a be fa me call because you obi a me na hear me say person on me din komo. Enti pese me fa o call no. But so WhatsApp phone dia ye audio kakra bi breme. Die wu komu no. Fa bra na me nya time ye ni nkomo. Ye obi o ha wo hia se ye no kasa kwa. Nenka wo ha wo no. Etutwa. Enti Mr. Production line na was on 054 11 266 26. Mo amu tie me radio no enso emfa 054 11 266 26 054 11 266 26. And then me bra free Connecticut ababesra me. Abusuam se na no ye din komo fa Trump ni kwan a wo fa so a wo deporting kofo na me frɛ me bra bi wo US abrochi memu one state ba ko friend Connecticut me bra Mr. Kwaku Okan ye ne kasa wo honom ne me bra wo fia ha bra mo akwa ba but na o want to say
pa na unso e nyanya biato hey bravo the guy oh sa brasin kakra wow ah we that's peace and what best from me unso brasin pass unso o mama konya mama so matumi aba o studio ah me samu akwa ba bio message so bi me aha me ba na ya ba be bomane mate open ka se ma unso akwa ba ya menu aha brother me say friend no bisa kwakuo kan a uko asankwa we guy over na pacho unso din dey say pacho every Charles Kwedu Mr. Charles right aha bra what the penifo see nim so ye bebi sabi na anopai anupa de boko aha say emre kakra ni me no kasa no cre na ekwankwa me fa so hu I think say be 3 years ago that's right na me tie mo program bi ya na obi say oyadwuma mo obi na se ni se twa onako no emman no cre ema satem sende kakra you be support no nti kakra na sende mo so mani so yeah de fito na woni me eto da na wa check me wa frɛ we out text me wa check me yeah na me bapanyi nso ha me mama yudum the mobile last 2 years yeah nti ba ko be di 5 nyampo china nice one nti last month and last 2 months me fro ka say me pese wo de me pa me like o shin birthday yeah nti onu mu na ye di nkomo kakra kakra ye be di nkomo kakra bia there is Sunday bi na ye be no ho 2 o'clock yeah di nkomo kakra me am kasa de meba bia na say nsu to kra obeba be bar ma be chia and be there nso onu so me na enam wow nti na wa kra nti anu pe na oba oh wow ndi am kasa na so abade na ombeja me nice one na me machia minister that's right nti ba ya yamane kakra abusia wona wodi won sika boy dwumadi e ofia ha opani oye odi mutintimai pa se asema ba obi hia mmoa nom ne ade no nyame na momo so boy dwumadi me so proud of you bra thank you yeah nano eto abese no ane epese te Connecticut nkomo ana do two me friend na me so se bra me no be kasa nti ye mo akwa abasoro ko kwan so message so be me aha ye be di nkomo be me mo abam mate ai but before I sorry no me person chi asankofo kakra no hu se wa batan me chia me mame yeah ya ofuri wa manfo aha ya ka bi se en apaye na ompa bonka kakra council ayi kutakuta ompa no kwa de kakra o ese sara me say ra so nya o mame mpa ye talk say ya because if it's on frame kra some ni bedun komo betuma bompa ye be 10-15 minutes nyame shira o nyame kan ho nyame fa nsiye wona motuom okọ o say yanso ye mema sebe ye ho yeto nice one and me na mami duku ono so you see when you na bo 90 years wow so and I'm say na dream partner ni suba pendister no onam den pa yeah and I'm off about so your friend olu chairman olu no MPP constituency chairman yeah that was from 2014 to 2022 and also mechiano pa nice one and I sang go for you na madam for that's right there's a secret about mothers na yemu bi yehunu and me declare na fidikasi yesu say yemu bi ye secret ye maame wa wo hwe misisi ye wo se nimu ma ye dia wa me ma wa kwankyere bi anopai kokoye o maame adoye minim se o to aduane ma ne di but ye na doye bia nani naso me se nimu mu ye den ma me a unusually mitimi ye maame adoye ene bie kwan ma me chop money need eko but you wadi because on the gateway to this earth ansa na wo bebe wiase na ekwan na yo mo a wo de bie kwan ma wo ba it is a wunya problem now ne okase ne kasa go back to your mother. It has been a secret. Yes. Nti ye ho tire ye ne a ye nko ba bia na mum ye pedokodoko de bi e de koma ye maame mo
Ubehu ana kwan na bie. Nti anopɛ bra ba bie nima so ama mama wa kwankyere. Aha. Se wo hotire wo a mepacho ye o maame adoye. Ekwan be bie. On se wo hwɛ me, wo no maame ya aka nti wo bra wo bre. Obi 4 years ni un kasa wo maame ho da. Wo be bre. Go back to your mother. Bra, onso jami ko bi ni manka bi de. Maame asema o kan ya na me kakakra to so. Aha. Me so me chia me maame, e Auntie Florence. Nice one. Nice one. Na me maame ketwa. On se Auntie Susie. Okay. Do ye maame no me maame kra nyesa. Wow. Ti me chia na pa na no pay. Na binya accident bi. Mranti de say na me bra kan ye that shit go me for me ko. Me maame so enumere be ko pa bo. Me so me besisi a sai ko. Oh. Na me maame wa sorry o bo mpa ye maame. Azra ni si ya me gwanam ka e4. Wow. Ya ko me maame wa sorry ne ka kire ne se oba na wu. O so mu boa. Ti o ja sorry ne ba hospital na me da. Wow. Inti maame fo no e ya ni se ye di omudi agro. No kure. Bible ka se du na no agani no na nyetra sa. Nyetra. E wom se du na no agani e bigger picture. Yeah. But and now do be we ase no. So we are very careful. Yeah. Said the only relate. Said the treaty no. Very important. Yeah. Inti wa kwankyere no very important and pay. Na go beyond that kwankyere mpo. Oh yes. Go beyond that kwankyere. Inti yezo e beda wase. Nyamishiramu. O duma pa o ye na no pay. Nyamishiramu. E betena ha ye hu de ko nyina na. Nyameza wo so. Nyamisha. Inti yo e be fa. Nyamishiramu pa. Abusafo aha ene me se bogus wo fia ene de afiasafo ane akuagyamfo amo ene de minimi team ye be certain di no anwumre de mun jam life mame. Right. Eti bra the secret of life and so Dr. Setadu ofia ha ye be bo wura ne mbemu. Abusa join here on Facebook Sompa 93.1 FM and Sompa TV and also YouTube Sompa 93.1 Sompa TV. Doc we mo akwa ba. Hey, is it the woman braven? Yeah, bro. Is it Mr. Mayolumayo? So me coaching you. I said, hey, your mama friend coach. I said, coaching us all kinds of more. Coach IBJ. Doc, you think Komobino na me who say Ubo Trinko. Secret haters in Hong Kong. Me who said na what he had in common ya de. Nature will near me be one. Kasi na Doc de bia no on kasem ketwa. And they say, say, enipa, oka asembonifa obi ho a. Yeah. Ebia wuni mi pa. Oka ebia doctor. Ni e wo ho enye. Enipa no mpe. Okay. Nemu wo de opa ne say we ka say we de o ye ne e kama pa ene. Ope wasem. But enye da bia na obenya ade a ye de. E wo so nya enwuno ewum. Na nature no enipa efa ne say da bia wo so ote asem a ede. Yeah. Enso so yes ene na onye nipa. Eti etoda obi be ka sem ya afa ho. Okay. Obi nso be ka as enije sem so ayede afa ho. Na obi mi mo kro ni din. Omo sisi se man bi ye bayi bonsam ewo eso. Ewo kro no so. Ai. Nti onua ma mu nyina esuru no. Omo ni di nkomo ani kwa. Ana we na dako sa di omo sisi we bayi bonsam no so ba no ho no obaje aduru. O se mi nua ma e ka mi ko na kanyam ya ku omo ha omo abra bo wi. Na se ni nua mo no so re bayi bonsam no. Ono susu hu so mo ye bayi ko tira kakra. Nti you say why na ye yo. She ready. Eti etoda brabo no ye ma positive and negative e ba ya brabo no na e ma hu wa brabo se dia ototo wanamo. Nice one.
Right, abusia doctor said to do na atena no. And the secret of life no. And na ye de ebrewo last week ye twetwe nkomo fa achichide ho. Na chichide ya dokoko ka ho asemwi. Mami bi say kwan a wo fa so a wutimi ye enema ma so bi ko bi yire ho ana obi kunu ho a wasrewa ye bi ma no wai. Ai. Osisa yi no kwa de ne gye ho pa. Okay. Doc na me ye sure se wanya course pa wa chichide ho nkomo yi. Kese pa. Course na ba ne fa de ho. Efa de odin ka ka se ma me bi e kan ho asema. Ene ayi meyere efamachi nkru efamachi ne kwa be so na be fa so obeboa no ene de me ka say ebro be 200 cheating yanya bro ebro 200 eno ho course. Wow. Right, abusia ye be din komo be Kelvin Mr. me the pictures bi mamo anti mombo moden ene ye be di anoma bi hu nkomo me hu se wanya pictures no sa ko achi mame enti doc di nkomo na ye be showcase ni bi doc ene hifa na ode yefa ene hwe anoma bi a brofu ni ye friend swell be twi ni ye kana ason frankateki ne hu nkomo na pese yeki sanoma no ebimu se wo ye baifo ebimu se wo ye spiritual hwan sabo ehu komo ne ebedie sabo doc minim se in terms of medical ankasa in terms of herbs kwan fa so sayade de nyame de adomwo ba nei no me pese ye disunsun komo fa abo awe ho abusafo obiam be na fide na SDA for D4 na tenase ne ene yesunsum nyuma doc miemu wuram asan frankatachie no woye hwanya na wote sekura edi pa na woye twahunfo ni kire ne ye be yesunsum nyuma ofia asan frankatachi eye anoma etise apatupre okay enom type no nice na ohugunu ahodo Oma hudo no e ma 15 across the world. We are seeing now. Asom frankateki. On the TV no so. Abusia join your Facebook and answer Sompa TV no so. Indomie babies no. Any moi ye wu kumase ha no. Amunim asom frankateki no on the TV no so. Yeah. Na abwa we say no. Ye wo mu different 15 ebi we blue one. Ebi brown. Ebi yellow sa bet omina abusunya okay ye unya we a de etimi ye sa so na unya different we so etimi ye di akwete se eni ba kra ye omudodo ye wo abrofo ye wo bibifo ohu obi ase ye wo ele wo china ni we de wo UK broni sa so na bibini so ohu ya se we de wo Ghana ni ya na mo so ye wo mu na se mo mu nyina no ye wo sa categories no wo mu sa wow na sa aboa we say no oni de ni age ana say years ya nyame ma na say obi die 3 years 3 years ana nyame ede ama ason fraketechi enti fi say ya yi obeto kusua akusua na ebebo no akopin say wanyini pa na 3 years ni we free asasi eso na ason fraketechi otimi to kusua mienu miensa enan enum watu kusua dodo a 5 one to kra no also otimi eto 2 asun franketechi no otu kusua 2 to 5 kusua 2 to 5 ana oto na se ewomu se otu wie na se okọ abua okoda kusua no so a it take 13 to 18 days ansana wapai ne mano every na ni kusua no aba. Wow. The entire man 13 to 18 on say can say otimi to 2 so okay. 2 dia na obe pa ne ntem but ko e be 5 dia just 18 days and say na ni nyina apae aboyin so no de esaye nwanwa e won ho ne say on say me brass hwe no no say branko ko yi so attentive otiepa that's right
deɛ ɛsae nwanwa ɛwɔ ne ho ne sɛ aboa yi sɛ watu kusua no awie no a ne ma no wapae wɔ mu a ne ma no ɛnyinyini no ne ma no tena ne nkyɛn 21 days na afei deɛ obiara ɛkɔbɔ ne bra Kevin Misro fa kusua no sɛdeɛ ne kusua no sitie no ɛto so ma me na yɛnhwɛ sɛdeɛ ne kusua no sitie cause yɛdi kusua ho nkɔmmɔ doc ma me yɛnto aso after sɛ wɔadwina ne 21 days no ɔmaame no de kyerɛ ne how a yɛtuo na owie a ɔmo anyinyini no a ɔmo ɛfiri ɔmo maame nkyɛn no anuafoɔ no sɛ ɔmo yɛ 5 or 3 or 2 sɛ 4 ɔmo nyinaa boa baako na wayɛ ne dan a ɔbɛdɛm anuafoɔ no a ɔmo boa baako wie a na ɔmo asa akɔ boa baako ne kusua ne ni wɔ ne kusua ne ni na sɛ wo so otimi to bɛɛ miɛnsa sɛ ɛnan ana enum abro so enum wan to ɔbɛto mienu we ɛyɛ fɔ no enti ɔmo boa wɔn ho esi ɛdae ɛmema wɔn ɔmo yɛ nka sɛ ɔmo yɛ bu yɛ ka sɛ ɔmo yɛ ɛdae ɛsɛ ɔmo de nɛteɛ ɛna ɛyɛ na ɔmo etu ewia na sɛ ɔmo ayɛ ɛdan no obiara apa no ho akɔda baabi a ɔbɛtena na wɔn soso baabi ɔmo taa ɛtena paa no ɛyɛ bridge ase anaasɛ ɛdan a uncompleted building no ɔmo apartment no na showcase ɔmo apartment no na showcase wɔ Sompa TV no so no ho the uncompleted building ne bridge ase no paa na ɔmo taa ɛtena na aboa no hu sɛ sɛ ebi a Ghana ha Kumasi ha ehwia ha na wɔwɔ a obetumi akɔ aburukyire ebi a America ana Canada ana China asaba na de ewom ni sɛ on sɛ we de me bra ha na bra mo ano ya no mo gye visa na mo so mo kwa aburukyire mo gye visa ana mo ano wo man basi wow on say aburukyire ni your season winter and summer okay summer time no awia no apie no aboa no pa awia enti ehɔ no na obɛkɔ wow samre omo ebɛkɔ aburukyire enti omo obɛkɔ a omu tuninam ewie mu saa enti so omo kɔ a be October November no na after omo returning back to Africa nice hanso awia ebebo enti ni esusa no sɛ uhu sɛ omo na wie mu a ni ye maame ye no nam sɛ epebesi efiri ono nsu entobiem enti samre no omo start ya omo eco Europe ni na so na ye maame mutimi yusu aboe detect climatic changes sab kese pa wow na sɛ bia wɔ ha na sɛ ɔkɔ otimi twa 8000 miles na 8000 miles no day bia we twa 200 miles wow we twa 200 miles saa enti be 40 days across the world by bia obetimi akɔ 40 days ana obetimi edi adu ba bia opese okobia o ewiase ba bia okobia na sɛ onya kɔ aburukyire a na sɛ country a obɛkɔ so no sɛ ɛhɔ so nsuo ɛbɛtotɔ a na asare tɛne back oba so obɛba bɛda ne dai ne buo no a wayɛ na sɛ ne dai na wayɛ no emu ba bia ɔyɛ dan no a dai no a ɛkwa no ba bɛda sɛ bia wɔ ha wɔkɔ UK no wakɔ no obɛkɔ akɔyɛ bi wɔ hɔ sɛ town no so sɛ ɛwɔ so ɔba ahanom efie hanom na ɔyɛ ne dai no ha na ba bɛda gise bia mabugu no wow na ɔmo ba ɛna so ɔmo yɛ abusuani nti no abusuani nyinaa na bɛba ɔmo ba ɔmo bɛkyinkyini ahwɛ sɛ ebia onuam nyinaa ne ɔmaame no ɔmo wɔ ha sɛ wɔhwɛ na sɛ ɔmo nyinaa abeduru a ɛyɛ sɛ ɔmo a ebi eni mu a ɔmo yɛ na ayi ɔmo yɛ na ayi wobɛwi sɛ ɔmo bɛsu saa ɛdi ekyinhyia saa kyerɛ sɛ baako afiri wɔn emu na aboa wesei no deɛ ɛsaye nwanwa wɔ ne ho ne sɛ aduane ɔpɛ paa ɛyɛ mosquito ntontom paa na ɔpɛ okay aboa osuro no paa ɛyɛ akroma nya no a wɔkye no wow enti wɔmpɛ akroma asem enti obiara wɔ ne master ntontom suro no ɔno so suro
akroma na se wiase no bia won master sa fe na de ewo mu enwanwa ewo aboa yi hu ni se ye de nintakra ene nibuo ni eye niema bebrebe nibuo ni se na anase ne dai no ye de ye enuopi beto we se ne no de ye nko no side no no de doc adro bia ni ho a nyame fa no wo nenne no me ya me pesunsum sem kakra okay so me na me prophet back am Church of Christ the whole Church of Christ nyina me na me difo ana me di free hon mo ana onsusu mabo difo SDA nyina so ho difo pia ni ho ana mabo difo entine abusuya mumra na yebe yakwankyere doc aboyi spiritually ye woni me bi ede ne ye kese pa sunsum semu no o impact bi ana kese pa me pese wo bowura ho ma me because ehia me pa on se unua bi wodofo bi atukwai on teninka yeah o mafie saabo pese o mu yi abo no watu no akawo se ya abo na tu no mo fa ntoso ma me saabo yi se no wa ba na taba mu bi good saabo yi na ye de eye anoma we se no wodi ya sa won teninka na so wo wu nko a e wo se wo ba fie ai se de okwa na wo saaba no se de aboyi etunam wiem no ye wo ne part bi a ye de ye wow sa wodi ya wonti wagusuani ninka so waboko afifie oma wodi ya dura acha 40 days e wo se wote ninka na se wa makura mpo no at least obetene nka ehu na chiri kwan se bia wo ha ai na se ubehu obi o beka se o oba no ana unua no o wa ha mo be ko na o ho ampa wenum ne ye nature enye bosonsem enye okoto sem bia sa na nyame aye no se wo gidio se wo nyini eye adwuma aboyo no ko o bible mu o kai bible Proverbs 26 no ko do ya no asay quotation yanko Proverbs 26 verse 1 and 2 okay ho obehu abo we ho asem sanso na Psalm 84 verse 3 that's right and so no ho asem e wo ho no Bible mu abo bia no ho asem wo Bible bia na nyame wo purpose ntia what in the Bible arafai maminchia miami no Gideon otu Second Rabank PLC na on say Gideon esreme wa I see the only prophet in Church of Christ Gideon edra but say minim say okọ nkinka sudia kwa bramechia no pe wate ai mi na me ye odifo back pa Church of Christ na odifo back pa no so SDA no doc ye woniema foforo bia aboyi no yetimi ne yana yeah on say ni dua no entientia mienu bi ewo enchenche sa entientia mienu no unya ye de ye ade a maware emu da jese ba kun doc we de mi hia bi doc mi so munya bi mami ansa na makowade o papa mo se man kadi ye kura bigo said you be pebi di aye me no ho doc mi so mi pele di aye na sa entientia mienu no kane no se ne takara the tono tia mienu no yeah se ya won tafo a ye de ye aduro ema wo wow entientia mienu sa so entientia mienu a e wa chen de wo ne to ho no de no eye education pa a ye de ye niema e wo sunsun wow se ya bo obi dua sa de no a ye de ye enti Bible no se de enfren ketechi etufa sa na enu agro hunu emem on say Bible no man can say suffer on say we suffer so Bible no reading it tra what you say
When we debate we try with you we chose to you as well. What's your opinion? I don't know about you. I didn't so. Hey. Asun Frank Atechi. Asun Frank Atechi. Oh, enti on say ebi mo kura bonya me mrane a omo de aboyi etimi bonya me mrane. No kre. Yeah. That's right. Oye nyame aboa pa. Enti say de o ka say abayiboa no enya no kre sa. Bayifo mo aboa nyame. There's a nyambro no man kwa na enyame boa. Dabi. There's one na agidin. On na agidin kwa. Wow. Na we say no so no. Say bia kane no wo akwara na ne funuma no. Etia ye de adwongo na ye de woni dua no abom na ye de akeka. Doc na we say wo kire nkofo na duro. Asa maka. Ene we what here na no? Eduro mo say ya no fo na o mu ni hwie sa no. Wo so ma fa book. Doctor said to do the trust the wrong trust. Ba woni ki bi wo man de yenyen fanka. Ya lokono. Aha. Enti wo de kika akwara ne funuma omu wa kwantu mu da. Wow. O ba be wu fi. Said ba bi obekwa akodi bia no. Obeba fi asana wawu. Nice one. Aha. Nti aboa no de secret bebre won ho na yen fa bi share fridge. Yen kan ni. Because every said they will be any man amanfo adwen ma se me mani kwa akiri se ma so be afa krata se or trouser watch ya ande no they watch no right don me so yenko ayiko heba center na yenko di ko wakagra eti ayiko heba center ya so ye de nkofo ba ah doctor kitwe we say na ho we say na no me call family kenke ye wo kenke bi wo pankro no ha ma me afia du twwa ene ne ba echa ena Filipina omo kenke na depa pankro no dwom ho no me gina ho na ja oluman me kwa kope kenke bi adi ma me bi hweme wa hweme no se ohu akwa no Shimsi ya ana mshe da yime ni ga say enya ibije ni na mse ma me mpacho me ni na say we small boy kula ana wono de to so de wo kasa sa basiri wa bisa no ya nyina gu ye widie mu doc ti ayiko heba center nice one ya so e date of birth no ye ntwa mu ya koso a wo kan o date ya problem the whole Ghana doctor or the date of birth say there ayiko heba center doctor said to do ya the vessel yare ne nkasemu yare ne de e free you say you ra afin no ba na eba nkasemu de o yo only problem nyame efa yo so obi a ontimi enanti kra no oba ye kire ema no ema ahoto eba nti say nkasemu ye ya menfa ntena fie nkase wa ya nti wa pa ba o ma ayiko heba center ya so ye wo abua kwa sepase besianse kwa no so kuma se he ya ana ye wo afi so apart from saying nkasemu no yare bia so no oba ye behwe wo yare bia mitimi mo bo yare no ma doctor na de won fa product ni bia ma wo ene man fa bia ma adama ba jini nyina to me ko baby me ko okay now enti so ho na me de kwa ana ayen to kwa wo ewa yi na se enti me ba sa na me fa bi nko ese so ye se choba na odidi no se untimi nko da bi mitimi nko ho bi da bi adu a na yabo odi nti so fu bi na kwa yi bi ase na so for wa gidi o Ghana apa o kuma se ha no mo ko ye ye beji wa yire wase die na me na wa yire same enti big bottles no asem no bo adwuma fa is it man yes man afo adamfo almost score points wow if you are safe na nyina e man no de o ma fa madamfo timini medi nkomo doctor big bottles mu use ye na come on me breast no mu apeja o Tresa, every force audio sini ade ni ade o ma TV. Don't send audio sini very stress. Wow. Ansana fractum in the end. That's right. So e wo hono. That's right. O frey lie no
baby a wobehia bibia ye de bebro nice one baby a she bia wiase afa na nyina yan je say aeroplane ko anase ka ma ho anase nipa ntimi enante ma se nipa timi nante aeroplane ko ka konko ade a ya duro no wonsa ebetimi aka ana cool man kenkon no so edi dwuma pa frati kai omo anwo infection ni ade no edi dwuma o frɛ ya baby a wo biara ya de bebro anase baby a wo kwa obenya bi ato no so no ye betro nice na wakwa akope biato 0557 285077 okay 0557 285077 0557 285077 obi se ana me nka ba kono ho asem de me ma ayi ne ye I don't know Ever did tell who so man is a very case. That's right. They're the fahon. Okay. Ana herbal bread na equal herbal bread. And so ewo. Yeah, Juma. Yeah, Juma. Yeah, Juma. Ofre any baby I will be a better baby I will kwa ubenya bi. Doc, na me shop because I don't see be brain na ba me so. On say u showcase obi na nipa nya resource very very encouraging. Enti Nyankopon shop abusia Aiko Herbal Center numbers no 0276 070704 0276 070704 anase 0557 285077 0557 285077 The secret of life ena ye de brel no but your doctor said to do sorry nti momo modem pusu ne homa no na Nyankopon fa ne so emwammo na me pa cho awotutu ane ne wofa me wofa King George ntenase abusua aha eguso aye Sompa TV ene Sompa 93.1 FM osomfo minister Kofi IBJ ena etie dwamui enkomodie no ana yeguso edi no abusua ene mani age me hu me teacher baako ewo me live no so Mr. George Buama na ochire technical skills ene agric ewo Manswanto akrom Mr. George Nyankopon share pa one of the teachers are omo shaping my life no ebi no Mr. George Buama Nyankopon share p na won from free adumu enko adumu Kwame Boatin so join me Felix Amankwa join me Angela Anochi so join me Akuya Jemfu Anyameche join me Lord Sakode nsoso join me ewo live no so na ene ba bedin komobi oh na me video bi na person bomber doctor said to do but me refi me bebo videos bi yo ye bi aba bedi en komo no Kevin video bi am de man na doctor said to do ewo so bi wo but we dey yen ko hwe video bi ababa wa bi ani abrantie bi video no na yen hwa de emra okay MCR right hey asemaba okay right me pe sound no na anyum bi na da ase kwa enti okay right awo I don't know who menu say right one I heard Kevin mumere sound no mamina out okay right
Pi Azuka abusia oba Sompa TV no so a ho me the video bi atoso na ma me ntwa ho funi kakra ema wona ehwe me wo radio o team o radio no so no na video bi a adose abusia mo fa ncha bisa na kwesi ala pa video ami twagu ni nemum eno wo komo ne yebedi enti na wo se me de etoso abrantie bi nani ababa wa bi hyedem na abrantie peso tu kisi bako wo na o se wo fi oba na no wo hwe se de oba na ni ma ye pa o fi na no ana baba ni yi ni ti ko nche no se akunu bon shede de na ni wo de wo odi na tade pepa na no odi kisi e ho no sa dane ni ke wo sa be kisi ni biem e no asa finish wo sere ei awo we no ye fancy ye no sere kwana ani mo asentire minister abra wo tu be man no o hwen ke fira kore no ba o se no ade we na that TV ano de nana se kire no edoso eye bebre won kura bata bebre ebia na ma yi nanum bon wo de meba ma ye di sa video ni ho nkomo abusia ene mi biefo yi na tum mame nko dafne aso yembra mame nko dafne la aso yembra na okay mame nko dafne aso yembra na ye wie dafne nkomo ya video na be de to so no hi Kevin connect me phone we ni mame wate em say e ni ko down connect me na nkomo na nde right I wish me come for the magical tea of the moment at the amount Daphne's herbal tea and a midi hun komo atreo Daphne's herbal tea and a midi hun komo atreo tea no waso tea no a nyamendam so e de gi adasa enkwa eno hun komo na menu edi no me ba cho se yade bi e hawadwene yade bi e kwankro da oni padua so yade enti enei abusuya kura ye yi utotwene wa brabo aye basa enema nkoyie enema giegu se wani da so nyina sa to the level say yade enti untimi nkoni pam enne wona me pese me no mu di nkomo pa ye wo mo a ose o manuma dura no manum ti abibiduro kura de me nyinni wo na me ne wo kasa no pai me kanfo Daphne Sabati e de amaw ti nwanwa so na etimi sa breast cancer no eno na me ne udi hu nkomo no ti no a nipa stroke e de obi to for mo a abusia ya di bi da oni padua so bia no me kanfo Daphne Sabati e de amaw me pacho bomodin so be pusu human e was 0244 941 097 0244 941 097 and I say 0500 922 299 0500 922 299 0500 922 299 me friend the magical tea of the moment Daphne Sabati no matuni di say the magical tea of the moment abusia tea we tea sronko tea nwanwaso yade bi da oni padua so bia no yade bi da oni padua so bia no yade bi da oni padua so bia no Daphne Sabati ene bedi wakagene mu medofo we me friend say tried and tested me wo ho adanse bebre enu ntina magi ato me ho se wonu madura but oya de ne nko na oboka dodo so hono oboka too much ewo aduro ho nanso yade na nkasa wo de sa no yade ne ntimi nsa me kanfo Daphne Sabati e de amaw nyankopon ayadom kofa bai no nkasa oye aduri last week me showcase no ewo ha
me one man opani bi bass ye o say I be edro no ma follow watch you but that and na doctor na ba TV no so de me beto edro ni bi opani bi ofri ebu akọ ba bi ne bae and I'm saying say that just me di ho dance nyina de wo meto edro no ho and as a doc ba de wo beto edro no me don fo say ka adanse ahodo a Daphne Sabati ye di wo ho a ebro adwene ntiase so enti yade be pa na da oni padua so yade be na hawo yade enti ama woni maguase a me kan fo Daphne Sabati e de ama wo pusu human e wo 0500 922 299 0500 922 299 and I say 0244 941 097 0244 941 097 say drawing kwa metro challenge e wo fidiam ha say stomach ulcer e wo so na onum Daphne Sabati for 7 days na ankwa bramimi kofi abije ho me wo Sompa ha bajiu sika me me tries kana na metro challenge e ko 6 months ni obi antimi zia wo de wo say ulcer da so onum Daphne Sabati ankwa bra na bajiu sika obi antimi mai epilepsy for wona etwere down so wato gem so onto gem omo nnum Daphne Sabati e manako ene ye ntu kwan nkwa buruchiri enkoye surgery bi mu the magical tea eno na ye de mawo doc wa sis me mo akwa ba mejo saibi na pacho wo to say nyame adom na wo so e erade adom me ho ye pa na anopai de me hu doc o ye guy say bi da o bibia go so boko nyame adom bacho na Ghana to say Ghana e come up fufu no what starting will be me nya start ba me start we start wo ai me sure say nkrofo tie say wa ba no ya gitwi e bada ba new site ho ai come for free man for ba right and me sure say komo de dibi ba no nkomo pa o pesa wo de ma wahefo ne watiefo ndi microphone ya wo de ama ye ndi nkomo me da say ai bi de be ka kire homo mo hwe ne de wo tie bia say Daphne Sabati abase be free problems bia e face e wo immune system ni mojemo enti obi a otie ne bia so omomode ase obi to na mo enye obi oyare nko a ote one se opese uyi efin free mojemo a okay Daphne Sabati e yo wodia wow me kwa me ye dro no de bia ni ho a bin kama no because ye na mo ye didi enom afei so ye sign so 80 cents bia ni kwase ye te wa bonten ka engusie water ni ade emba ye toxins e we ni peduam enti no se wo ho a e wo se try se obey reduce self from efibia ni peduano e producing won't say kidney near Juma dear, but yes, I was a boy kidney no now it's me function well, ne fin a free mojem. It's not yet to say a detox no. A bed wow now it said we use car now won't change the oil now. Mostly no bio high mount signal be as a fault of them, but yes a more problem which is a engine in a break here and understand any pedianity. Okay. As long as I did na no. No, I was say try say on daily basis you be a detox na aboye ayi bia I create all the problems no because obi be area na toxins na dia but unim enti no Daphne Sabati a detox obi a dia enkran panyin for okay now say you can say detox na ye kan kasa metwi kasa me chese ekohohuru ni padua no mu fi nyina yes ekohohuru ni padua mu fi na aduane a wodi ye efi na be ka wom de kidney na ntumi anye no eno ne boa eyi free mu say e bia obejon so be bibia sometimes obe sweat one of Daphne Sabati ya it depend obe ho onye detox da enti no wa wonye bi da no we start to say no ma ebe ma a lot of signal am who say indeed we clean say ho in Sompa and yet problem say the ma say bia onnom ye no we ya ada say bia when your problem be but then ebe very simple so na e detoxify okay who say onya pomuden abranche bi nom Daphne Sabati no onnom yo say o say bi me asa abo bi ni nam ni padua mu eno no adwuma adwuma na ya netimi yes ade na e betima ba say nipa no na parasite adults woni ni paduam te be ko kan no e was em one vu nti no definitely say dem kai no obo ha obe sweat obo ho so obedwun so bebre obi anko ne se de ye no
Emma who say you are detoxifying. Yeah. So what I know ma because already we okay. We okay. But I don't just say when you're into men and when you hear men do hold himself into here. Ghana had me baby and probably bring him a lot about detoxification. Okay. Very important. So one person be a person we 9 so person about 3 born be okay na nipa so e be wrinkles ni ade no just a weird detox. Detox na say koye say we are drunk one obenom and also na pa we be jare ayo come but inner beauty no anyhow because you are sick. Obo hono ma just say yare born pa seriously. Ye dey go to hospital na doctor ne catch so dey aye wuni because of the symptoms bia so as long as I would di uhome na uhome from abontain we say there was some gutters near they were around so that sent now detox toxins yes it's very very important nipa de what you asenko ade a e was a weird detox a must sis me kai abranche bia na nani ho asem bi next week nyame adoma sa ne picture no mepe okay dear na what definitely about team moi etimi yes unusual name because guy ni no senko ra dem hasia eni no kura na nani na ankasa de asɛn enti nani na sɛ na fe de na ɛsan pro ɛsɛn ni nipadua but a draw no ye ni ade nyina na anyi no ye ne to definitely about team so no or branch no wedding ase wontimi go na no ye so friend kwa no wedding ase o sɛ DNA etimi man basa detox vitamins is our antimicrobial and antiviral bacterial antibacterial properties anything about say muwa and how say yare ni nyina so money pankasa kra say ye wo bibi friend immune system okay come one and more way we live with them but you good bacteria and bad bacteria okay that's not about the property now a kill bad bacteria no and it's not covered by uncrophotobus because you see a near drop but now because they were antiviral property anything concerning bacterial virus and everything that's not about I get rid of it it's cancer any cells it's high bacteria internet no ye won crofobia betimi anom daphne sabati and na ye won crofobia so a omuntimi nom daphne sabati because last Monday we maybe ba ha was ne ba 11 months obebusa me na daphne no betimi anom bi na says obenom a ekwan be so na onfa so enom daphne sabati no because ye obi o ho a watobi ba ne ba bi anya problem ono anti no betoye but ode aduru no kofie no su se beboa ne ba anase bebo obi nti ho no bowura ho kakrama me na yenhwe obia timinom daphnose because carefully chosen herbs in such a way say obi nkono mani nkonya problem it's a very mild but they are very strong as well okay a say rare but then a mild in the immune system babies timi take like 11 months ekono kakre bi no wasone so amano obetimi anom ebeboa ne immune system no nipa wontimi no be pregnant women okay because of pregnancy and its complications no recommend mom but then why won't self say no bibi na o heal yourself now womb near the koto baby da definitely about in your dear nese obi show awonti ye jini kunukura friensem omenum definitely about ni bi omenum definitely about because a boy low sperm count it sounds so boy reproductive organs emma utimi of late very well okay ain't definitely about you peba ono partner na was someone no bi ho na enuani binti no immune system iron crown oba ne bia woni bi entimi ma wo of late well enti we here say obenom na ukrun so benom bi na abom nyina wow na me pese me buza wasembe yenim the definitely about it me is there any disease bia obi a complaining a chew what the definitely about asa one kasa wote hono kra no wona wo ye drone but ya di we yetimi asa de eyem gwanwa wo bibisa wo hono mo epilepsy na ye krum e friend say tre yes ye nipa no for a very long time you know abrofo na hwe no ono madro o de dro so
say o mesi na edro no e dey kra obeti na ni no no we twa hwe e wa adwuma mu na se ba bi o na so benum daphne say about you know baby until I speak. Wow. Yes. Maybe enti no eno ye me nwa pa say it me boy because according to lab test you know it works in the brain. Daphne say about e adwuma wa adwenim ti na obi a say bi wa bodam kra no ono ma na ne ho to no because any dementia sa Parkinson disease Alzheimer's no eni edro but ya adwene mu nti na esi eni edro no then Daphne say about it there ono ma obi enya dementia obi abodam epilepsy so ya adwene no ena deba yes anything na eboa ma ohoton because it works in the brain and it sounds so edwuma wo ntini ni mu tin when you stroke cry na why paralyzed ntimi nante ntimi yehwe onom ya obo se wa sorry and take it time so just about a week or two na one difference no bebre. Wow. Abusia Daphne's Empire and na ene omu etwetwe nkomo no mesrew wona ebia ka mu na wote bikura utwam obi fie na wahunu ayi no mesrew fa number no 0244 941 097 0244 941 097 and I say 0500 922 299 0500 922 299. Daphne's Empire ewo Daban new site. The whole Ghana Daban new site pe ena yewo. Ope bia obetimi apusu homa no ebetimi ama delivery e de abrel. Ana se oba Sompa ehwan ha. O se ohwe IBJ. O de Daphne no se wuntimi mo Daphne na o se ope IBJ ti no. Aha, yebema obi. Sanso na so ame Sompa da mu ho no. Sofmame wase ho no mo a Daphne's Herbal TB e wono ho. Mesrew e ma ya di mu wani mu ase. Bomoden na duro ye anum bi. Me da bia menum bi. Enti da bia no on se free be afini mi unhu se ma yare amama adwuma da. Me bro nyanyina akra me ba adwuma. Me nyare. Daphne's Herbal Tea. Enti bomoden na pusu ho ma no. Na yen wow ewo ehun sis yedi enkomodi bawie o nsem bi abeka kire wahwefo eni watiefo ewo Daphne's Herbal Tea ehun ana ne meka kire ahwefo ne atiefo se yedi Daphne's Herbal Tea abase yedi beboa ye ho because yana ya hometi sem se obe yare na be ko hospital wiase nyina na wunya yare sa obi ho cry be fly na kutua a lot of money but yedi ni fru ne beba. Enti no Daphne's Herbal Tea abase be boaye na ama yen yare wanyina to atwa eni yare a entimi sa wo ho me dem sigi se de wawu enti no utie mi a bomodian say men share because okoye lab test kra very expensive and sakra na ya diagnose enti wonnom Daphne's Herbal Tea so I want the confidence say unyare okay and na even kwa kutieske bia enti no bia utie mi bia momodian say ne sabe kanide. Nice. Abusia Dr. Frida ena wate nenka ewo ha no. Ono ne kofa baya nyame nam no so the Daphne's Herbal Tea no aba. Adrui abeji Ghana for pa. Enti mesro bomodi na pusu homa no 0244 941 097 0244 941 097 and also 0500 922 299 0500 922 299. Calvin Misro Musa roll me video no ba me na ye be kwa homa no so last week you didn't come for personal hygiene ho aha nsem bia me di hu nkomo no said nsem na sia co viral or TikTok ho no ano den amanfo brew enti ye besre aha o de sabra Sompa TV ne so abrantie bi ni ababa wa bi hyedem na awurai se de ye na gen yo se be ma no na request se obekisi no so no na request obekisi be ma no o kisi be ma wie ya ababa we dani na ni hwenche o se akwai ano de nsa pepa na ho ke wo san be kisi ni bi asa asre obaya asre ma ebreo wo fa ma ebreo yeni onu nyina na ebreo right enti abusia yenko yebekwa homa no so na
yene ya hwefo ne yetiefo na be din komo last week dia me kyerɛkyerɛ abadwafo no bam na mesra ka wo so omomra ne mfa course ni bi wo ho me pa mo kyɛw ade komo bi wo ha na komo bi ene ho ye wo dwuma okay me ye madwuma aha rapti and ho aba me nkyɛ no me confidence level was soro I would not say na my too busy. That's right. And I said they were say you're busy with you. I'm doing what me chance you. Say I know my year on to me don't find me. Nice. It's me yes. And me mama Veronica fashion say with you. I know abesra. I see. And then unse me na bia na my year enye fe. Obi a oba adwuma de bia ba no aye. It's a nene die. My baba it's minister Mr. Yeah. And then yeah. This is the day the Lord has made. And we will rejoice and be glad. Rejoice and celebrate. That's right. We rejoice and celebrating and so come. Nice one. Don't forget. To me pacho. Ebe ka 10 minutes amapon. Me nche mo 10 minutes o. 10 minutes. Na me no ni special nkomo bi right. Mate. Me che 10 minutes enti no. Na wa mama ankasa bi mkura am okay. Me da se. Wo fa kran so no so ankasa. Uni ha. Man ankasa bi ma me okay, but give me 10 minutes. God bless you. Kevin me so mama bo am na yem fa course na and me pese. Ye din komo fa experience a wenya wo personal hygiene. Wo ni abranti bi hia. Na ni moto amu nye. Mumedi hu komo oh sanse we no wono akwa undimi nka kyere but so wote wonka o timi say yi masampa na we kan yo ntino ma me nsesa e di experience na wanya ababa we si wo kwa kofi be ma no wo fi be ma ya no achi enye eno komo na mpese ye die me ba cho e ma be 5 enframe be ma bia wo ni sia ye no na ne ho nye oni ne ho ne boso soso no na nye na ne moto mo nye ne so no apro experience be na unya ye e ma 5 on frame me be say na conversation here balance mo be share my experience ni wi ansana abadwafo abam kakra and abadwafo bam just 2 minutes pe and then de ye mo de ya akwo bi pa ko ne dem wofa those time ani e ho hene kakra no ho that time na banking na meti a friend say customer care e ne ho no on say wo ba information bi e fa nipa no ho ya na oje na ja minya baba wa bi na adabi a me ma me ni fie na me invite gay ba fie e me come no so wo fa hey Mami call me sister okodi be na oche kakra na msi we dey match back wa fam na mi invite am wa ba bi fie na that time no wo ba na mso me pe drink bi atabre no si ahwe nkomo ache na awure susu fe so huna me ba ye wa bi hey, afede me ba ya e fresh bi abadam ho. Wofa. Mentimi. Le bi nyam mame dem o. Nyam dem na mo mame fie. Na so mame no wo ho a on timi sheda fa oba ma wo sa. Those days no de intimi twi ba ko afam mi pia koto moto bi abra baba wo yo me ba ya unu e bie ni ma so. Flashing. I don't want you hwam. Na hwai hwam. Ofa mentimi antibia ni. Mentimi. Na say the game is sugu me so no. Because mentimi anka the crunch no. So say take your time. Ansana me approach no mani hunu. Genetie. Why me experience? Me sure say won so e man mra. Emanu wi na mema na ba be bi kokobo ene de bato mo fa ncheme sister eye dware otu mu yie ai na mema no mo bo mo dog yom se na ni ma bi tu for mo so we hard truth maka awo dog ni so hia o na ba besia pa o bo no dog ya eni ma tu fa wo so no
Everyday. Sanyama when they go our deal. Sister, Messi would tune mono jalini and a bodogia, be and two and fire so why? Aye, bra. Ya, was sure say gas soyere. Jalini, o tunka mono chichini why? Open so be open so obi tafre toffee. So there BJ no I BJ na say there. BJ. Bra, open BJ. Ana o sure say neti say gas oyere. Bra. Sasa we wo sofo ntimi nkan kire ba me meka kire wo. Diwuni. Na woni oba ni hia mpamu a motimi aguruye e man num mframe e me share experience. Hello okay Kevin me we ni ma me kakra obi oso ho ai me say Kevin me lines ni ma me kakra sisi ana many bra bre wa haranya sam ketwa obi say BJ wa boda mala maza ya Kenya mi ayu che kan okra kire wo we your friend realities in life. Oh. Hello. Good morning. Bato. You did baby I can say free. Baby me kakra. Bato good morning. Hello. Maybe I am Mama yes am in tie one of them. What does son know her? Oh, and then Mr. Kukuamuno, and then Kasawai, for quite so a bit in Nakasa. Okay, yeah, the production will be better soon. Yes, sorry, I know a friend. Now, I want to tell about a poor wife. Hello. Asemu what the fresh are called them ho. Well, yeah, natural air fresher. Hello, we don't pay me. Now, who will be hello? Yeah, oh, dear, now, Modi. Bodi Uncle. I said, good morning. Good morning, that's a sign. Yeah, we had Mumbai to make a separate market, so much here. If you are Cassani Uncle, I don't know what kind of and the crow, we will go to share papa. I want to go around them crying to me every. And of course, I didn't have to you already. I don't wait. Dear, I don't know what is your morning. Yes, man, who been out of the moon, and yes. Would I be look like that and when you Nyami's Laupan. Nessa, some of the TV should came and young to a media. Yo, hello. Good morning. Where Bama home, but you said a man on me for why? Yenisusa, may fret me person with Tim Manninka. Now, me, I am come home. Hello? Hello? Yeah, who didn't maybe I'll cancel free? I'm patrol, I told me I love cancel free. Hey, Yana design. Who are you, Minister? I also question for the video. I'm going to go on to Minister.
kiss no. Nesia no pe kissing. No, one the boss and it was bullshit. That soon did the abm. Okay, we say Yeah, my bre. My bro. Now, what the idea the no matter. Oh, boss and it was a boss idea. But we should not class the one on that. Easy. I also got big. Happy birthday, so I. Nyango voice selfie. Hey! Hello! Hello. Debbie, me famano, emema muntumo bo, emema no to wase. Yeah. Man last one. Hello. Hello. Hello, good morning. I did it. Good morning, let me know for baby. Mami tio mame. Hey, Sir? I go to send because 5 years ago. Now, when you said your mom is everything I wanted in a man. Oh. Now, yes, he has no photo. The amount of the name to me in time selected their state. Into the command of Dodge. Nessa video I don't know. Who did you know? Oh, sorry, I think I am a part of the anyway. Or like we say, what cover that? So because of that, I'm really giant. I'm a no one could get I'm really giant. Oh. And to really say, or people kind of say, it's into the very giant. Many times you're a little bit. Oh, black music. Right. Mama from Mabe Mirunka hon. Man come on a day. Mamma had time no. And I beg for almost said I'm sa. Hello. Hello. Me don't baby. Oh, when's me na so? Hello? Hello. Mr. Jamfi, Jinasu kakra ma me ba. Jinasu kakra bi. Ma me call line we so. Hello? Hello. Sure. And I'm na bo wura mu. Okay, mommy. Hello. Hello, yes sir. Hello, yeah. Me dey Kofi me ka take you takwale. Kofi ma me tie wa no pai. After I'm ka tan so me e me ko pa ke dia. Na no men ka ti e fa me so again na on team ma me ti no. But a chance and me find out there is no. Okay. If you are not someone can go to Chile and Mate. Hello, Mr. Jamfi. Hello. 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 Good morning. Good morning, Pacho. O ka se free hin. Okay. Mami tie o so experience why? Pacho, you see a so be football and so. You are really aware no. Nti nipa no me bi ono na odo no kwade ha. Yeah. I want to the routine channel. See me to never know. So person in town kwade was so channel the right thing. And also be jan now no. Can't never one I say we can't no. One like one of the uncle fa. Yes. Mr. Jamfi me de wase. Emema no frɛ. Me ba cho hu a. O de ye ba be jafo be tufo nti no. This time me say ye hwɛ experience a unyaaye. E wo san komo ya ye di hu bi. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning, but you didn't be a free. You can free papa. Yes, I'm into your papa. But you need to prefer the matter up to now. You can't know what I do and say. You can go on and also there. You prefer the uh-huh. then I'm performing what I am running. If
starting program, it's a couple of months. No boy, you know, quite a lot of cash. Oh, yeah. Oh, me patch on front of what time? Why? I'm so ye wa hase ye be ye enema yie. Enti ye be ma solutions. Solution tina di nkomo why me mfa ne ho tan. Na mo mfa tina se. Na mani hunu e hawe wone ho. Ye wo kwan ye fa so ka asem kire nipa. Fabotre kwan so ne akrokro kwan so mani hunu se medofo medo. Nemom adie baku mienu wei e wo ho a me pese ye find solution ene nyame adom aduro ho na emwawai La tete mother. nyame shelpi eh mi kogu obi awade o. Hello. Yes sir. Sompa ni papa udini be bia o kase. I want to come on. But you too. I want to put up with kids who are not matter. I just want away. I want to say, then you shall have you are why. Let's look at that. About also a program one another program, and let's have more there to see you. Our was my council. I'm also I can't. Let them on what about only here. Not on that so okay. Mate, Nyankopon Israel P. Hello. Yes sir. Udini baby akasa free. Okay, mami nti o papa. Pacho o se guess no ma bandien aya sinyini fudo do ho. Nese o ko ho twitwa o be ma ho. I don't know one chin into an hour no food so. Chin in a year. Of us as we don't feel so correct. Nina so Denny. Anna Akua. And you know how are ye? Opa kwa te tena wa dano the breast stick na num. Obaba. Obada so na food ni na ya hye. Yeah, you be yesterday but asempa na ye ka no. We ye niema bia. Also be osin na me you be wonti we be jaw akọ. Ti ne yesi mesrew ye hu ye o. Hwe be ma wo ho a onsa no fa hye wonum ha se na ho mekura gu ho so kakra. Wo ho hwe o matuom hwe se o matuom no ebon a hwea na wodi apotobibre ni ku oba no dodo. Sister wodi kankan nyame ni ku be ma no. Hello. Good morning. Good morning. Wodi ni baby a okasa free papa. The friend best man, my child baby. Des na minti o. Hey, another album change. Sir? Hey. We kunya ba kama kunya yes so ben. Na ba ibe Ebi di emi ko mo mu eji akati obe ye aba ko bu so ga frega chese unna tik wa demo Wa flash ho wa me say adam na po post we no muslim ama ta ko intimande estrom to mu ni bi mai na mi die ye Enjoy ye oh DJ. So that one, two man for my new movie in my head. My man, no one you.
Dabi so de ni yo bia da ma de obefo ba. Mo be wale no. Nti sa na be ba. Nti ya kasa chire ni ekutu. Okay. Ke da ma to. E mo chire sa no mari. Nyami sira opa. Afi ma biatum obi atimi frɛ mama mbɛ the next 4 minutes oba ma otimi be wura ma sana makoba bedwafo ana bedwafo no mbɛ kasa kakra bi na ana enkomo no the last week na ediye menim sɛ kinjo jado pasa wo share experience ana okay meba wo kra de meba hello Minister. yes sir. Abade wu atati do we. Akwasi ade asono to ana. Atama to me ya don kedo. Ba Minister. Online na ti program me so mo minti o. Na ya mo yo mo ya kai. Mate. Na Minister. Atuma mi ke ma ko samo. Oni nze eteki mi premas na. Menye ni ko no sex. Man, good man. Ada die na si ya kwasi. Minister, mene ma fa ma fa ya taxi driver ma fa. Taxi driver fo bi mo ne ma fa. Na minister, na ngio kama bio. Ana ja, mene o sa mi ke mo na ja. Mene kai na fa. Afa. Na one Saturday na mo fi. Ana give by. Ana ja. Mene speak wara you wear them na Minister yetu enkomo nie na abro ti se ti ye Minister edemo nyina kan hey Minister papa ni wani no demo ye exactly yo eputu ni prema na me kondo se akono Oye, Minister, sabi ya bi woni gene yo ko ma. Ya besre. Ayo de wa batrawo. But ya kwesi obi aturu fo. Kevin, ma mfa nipa ba tu kan na memra ma bedwafo no wate. Hello? Hello. Yes sir. Good morning. Good morning. Udini baby ya okasa free. That's all very good. That's all. Okay, mami nti o papa. Every day we tell you over can and make it at so. It's your profile very shy. Profile very shy. Na yemi bi aben. We are saying we got to pay and if you are going. You are going to pay and you are going. The buy now will soon and our. What billion? He said, "Check my money and I said to be glad we Can. The very issues traffic in Lancaster and the crowd. Who can say a crowd and doom for bar? So I know what that is your audio. If you are not the good guy, the fire and if you're in the crowd, that you know that. I will be allowed to correct. You're not going to come in and go out of the you get to read about the car. Yamishao. Che oba. Sebi oburu eniwa kosu kuma yo. Na enkofo mo kasa nyina ka me say oh no a nice girl pa. It looks like nice girls no ase ho nyana. Ase mfoni bia calls ni twabere na koye se girls no mo ho fe pa no ase ho ne nye. Oh ze kofi na na me ka kire wo se. Ni video man. Yeah. So okay nsem bia me na okay na. Ya na ma no mpese ye beka. He. E ma wo ho fe pa no. Wo de ebimu. Aha. Ebimu ma wo ho fe pa. Ebimu. Enta nya ware. Eye sa ne ma na me ya. Ano odin. Okay, mami kwa homa na so na ofa. Hello.
baby o kasa free me ba cho me kasa free dum adansi don base Tia ni amaka tro no se ma no e bi ma semo no aya semo e ni nya kra se o ko fo bi e ba bi na o share dressing na mo nya amun si ti o se me be be bua nya mi sraw ei e on se mama ma na mo nka e ma ntimi mfrew e kwa bi tu hello 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 okay me family last caller na mama be dwafo abam na matcha out to 10 minutes hello good morning yes I would be here okasa free good morning sir good morning sir right enkomo we next week e be san to aso wafa yentu ankomo iso because it seems like performance em say na yen shedan kasa bebre na ya hoho no me pese nka yamo mon kasa ma ya hoho no nka right krebi ya de be ka ho na okay bra me ba cho tena se aha nkomo na ye di no afutuo bi o man ntan se kra ene mi anka sabe mama Veronica fashion se ofia mama Vera kwaba ye ja ohene bato na ho te say nyankopo adom me ho nice one anopenso ho aye feyi pa me da se pa wow enkomo ya ye di mini se wo bi kan bi go anopenso wo ofia anka be frɛ ejide nka wo ofia anka be kan no ene ma bie microphone ama di nkomo na tuma na ne mema ne nyina afo minister me da se nyankopo nhira pa ene ama menya akwanya aba TVC mama nchia me kunu engineer me de me friend sounds me chia na pa achia me mame ene me papa ne me nua mo nyina nice one na minister ade ba akone se se ma no ebi nim se anka etwade ye di twitwi ye inner part na enchen nyina ebi nim o inner part no eno ne de be why no akosio kuma no mo aha mkampese mka bibi bi wo ho wo twa no nchen aha ebi nim se ye di etwitwi ho okay she obabese timi ma ne true mu sei efu pa se obefa blade pa obeyi no ha no adenti na wo yesa se obema no oba wo nchen a obekọ okonso obekọ fo obi foforo na wo ni ma de kro nti a be ma na kofo obi foforo ye moto mpa wotimi hu oba bi pa obi ne moto ma hu enyi eta moto flumina putin Adey minister ade ba ko mi ti wo wiase ene se mese bed say na bed no me bare na amoamoa ja mi ntimi na anwea pa obabese betimi adanwem na ade ache na wo da anwem ade ache na keka wo nipadua kra na sen odwale so on sen dwale mienu odwale ba ko pese minister minim blebi na one ne yire eware na one ne ware ye na ewo senka obia study ni su ene ne bayansa no ma wale but wa hu ne sa but oba ne de na nkompese ni ku be sentade mien ade ene wo sha atare ade che a no asase on penisa enti de ye ne se be ma ne ba ofri adwuma ba oba ya ne ya sensu esi ho ye sensu esi ho no ma ne de atare ne de enum ni edienum wow enti me pacho se ade a wo mpe no ade bi a wo mpe bia na wo se wo manipa ni hu usu ene wo bai ade we se me mpe ade we se me ye de me pe bai e ma be ma no ye de ejaye enso be ma no so wo reason ka se me se me sha tare na me ko adwuma ma me ro e de sign ho nti me ro de sign ho ni nti no ama me ntimi nye de me ba aye me se enye efi bai oba ni so ehun se me ade we se me nye de me mpe ni kunu ni ye de ejaye enti me slam me pa mo cho sa ade wo bi hu na se enya e wo se wo ma ni hu sa ade we ni we ne enye
nafa kasa de anase kasa obeka no beka ne kasa nyansa so eni nimdie so na wodi aye de wodi aka achie nipa na nipa na ye de ate ne ho ase enti ye pa mo cho ema no ye bo ye chi dudu emema ni free ye nyina ema ne ye bo ye chi ema ya yesi yesre mo ye njale ni ento anka twade enye eyi ni nkoye ento anka twade ne fe ntwi e moto mu nyina me da ase right okay mami ko me bra hono na bra me ma osima ban bi no enkomo edi ye futu ben na de be ma ye mema no ene ye ma no in terms of said ye be siesie ye ho nim ne ade asemo we kwasa di kwa bi atum ba ache o that's a among experience o na onim say adan mi bie edan ni nyim mi bie dos no windows na to atade ehye mkra mi youtube man me anhye bi wow because me say me kon say me to me kan agina demo ankasa so now as say we so say bu say na bi say ka choba no bi obe no be obi obe no be ka say ugu na ni ma si bi sa so e want to me an council na no so I say akoy say say Catching said, "Oh boy, chira." I better say, "Oh boy, chira is a boy." Inti, BBC about modern catcher. Like I said, so put na kono kwa de na so person na bobra. Okay. So bia I did say no mahuno bet. Nice one. Inti say. Nice. We have to beat myself you ho like be I'm so. Right. Wofa. Mami nye birthday simra. Na asemo. Happy birthday to Elder Elvis Joe Kwatin. Wankasa wo yire mami afie nyameche enne wo ma keche obi a wo Sompa TV. Eric Donaldson onso ewo Ghana Police Service. Owura John Boache onso wo Heman Ghana Police Service. Enne wo ba omono asamo onso wa kra. Eno mo wish you happy birthday. Omo si Nyankopon fon fra dumu enko adumu na onye okese. Elder Elvis Joe Kwatin. Nyame onshira na onye okese pa. Awo birthdays na wo. Hey, Minister, nice one. Happy birthday, mental phone ni. That's right. Joe Bobiansa Junior and Joey Bobiansa Senior. And I been married already 5 years. Wow. Miss Senya Miss Shramomo. That's a one that for. Mental phone no mini. And never budget tatis in one. I Joel Bobiansa Senior, Joey Bobiansa Junior. Yeah. Senior ni Junior. And I make us in Yami a shra wo mopa. Me man no TV and one of to sick a gumi so. TV among Yami so more mini and penimpa. I love them so much. What dear Mr. A Brenny yet kakra. But tell. And Kumo Kakri dear my mouse sima bako. Memo of us sima bako. Bevy bako so sour. I know, yeah. And the minimum pako. We don't move from Remio. Munjima menaminye. Why? And yet no. Right, inti sima bako kasatre e mane mema no. De enkoso e nkomo na enkoso no TB. Ya de bi o wi ase friend candidiasis. Eye ma. Na eye oba e friend white. O de puan eye oba sa ne cha. Na be ye candy no. Na sa ya de no. Se oba ho minister. Se ye ti he se oba ne na mu se kura ahenyi na besesa. Yet see them way. So Obani Shatale. Now Obani name pa. A dem has sent Nina Ebesisa. Wow. Hey, offer. Oh, it's a man who I shall ye. Okay. If you are a yalie, it is a Yamia dream. Now, Kofa. Actually, on a Nyame ya wadom na wo kosia ba ma bi na wo no de adwen papa wo ni tirim pe na wo bese no pe no wo wodo anything ma bi de man na wo ka kire wa don't get offended because minister me yonko osi awo me boyfriend no so woni me na wo na me se ade osi ma yemi ase na me bi o so woni me da o se sent o mas
And so I didn't show me my toy driver we are singing on. Let me use idea name free massy because me I meet me as I say idea yes see. Let me want them. Wow. But wouldn't be no problem no. Says heavy you walk toilet grumpy panic 2 years. Anything last week na me catch up say bebre mutu mu no. I am Sompa na me kanyana zemo. What's the toilet? Ultimate cleaning it tumpo yemi. Oh, and go next week. And then I'm in that. Mama osima baako ho. I want to do 10 minutes bi o se me mfa manente no. Wadawroma. Ma anye ne saa ma nyasem. Wofa mama osima baako. O de tu omfo na ye jina memma anamu no kroni memma nso yenso ye de ni bi nyew ye ka ye dwale akra memma bi o nyina aka se memma mpa dwale na memma bi nso mpa dwale no kra e ma dwale no nso no onim ba bi a wo dwale afa me 70% of a memma omu dwale anwumre wahu chese edifi ya wo si yeah a memma mpa dwale ube wo se be ma start dwale no na wo ho oba wo se be ma start siesie ni ho a me fele ade kakra me yemi ne ma need na se utu anamon bi okay memma ya so echi ha wahu ya hini nto adwale yesa wo sole anu adwale obi kura ne nantem obi nantem apro da me ko akrai yetika num back seat obi shumu pa chese manya hele wasuachi ha sei ene ya hini ntem ha adwale mi nyina sese uhu na anumu no anum kankan no de ene ma me se oba bi ani kun no monsa esese e ma na award okay oba bi ani kun no monsa esese e ma na award because award e ma me se Yesu do no eti no e ma ene wo ho okay happy birthday to you. Wow. Happy birthday. Azuka bonyo mame kakra. Azuka bomenyum. Ene monfa nkode se na me mra ho. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Azuka God bless you now. Wow. May God bless you now. May God bless you now. Wow. May God bless you now.